Туугандар, ассалому алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, жалпы мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн 30 январь 2026 жыл. Туугандар, экранда турган ушул биринчи туут кунаажын сатылат. Андан бөлөк саан уйлар, музоолору менен бар. Жалпы саны 3 баш. Видеого лайк басып каналга катталганды унутпаңыздар. Туугандар, ушундай кунаажындардан алам дегендер болсо көрүңүздөр. Ээсинин номери экранда. Андан кийин бул уй бар. Мына норвежский породадагы сүттүү уй экен. Көрүңүздөр. Музоосу менен сатылат. Торпогу чоңоюп калган. Кайрадан 5 ай бооз. Көрүңүздөр. Барып көрүп алам дегендер болсо чалып үйүнөн көрүп алсаңыздар болот. Мына туугандар, кетип бараткандарын дагы көрүп жатасыздар. Достор, тиштерин ачып көргөзөт. Алдыда норвежский менен швейц породасындагы уй экен. Өтө чоң экен бою. Андан кийин мынакей ушул музоосу менен, жаңы туулган эркек музоосу менен сатылат. Ушул уйдагы 22 литрден сүт берип атыптыр. Мына азыркы учурда карап көрүңүздөр. Эркек музоосу менен бизге жиберди. Видеого лайк басканды унутпаңыздар. Тиштерин дагы алдыда ачып көрсөтөт. Бүт маалымат толук берет. Ал жагын сүйлөшүңүздөр туугандар, өзүңүздөр келишип, баалашып алсаңыздар болот. Мына туугандар, музоосун дагы эмизип атат. Достор, көрүңүздөр. Кимде ким алган болсо буйруп насип кылсын демекчибиз. Киндиги дагы кургай эле экен. Мына эркек музоосу менен жаңы туулган экен. Караңыздар, ушундай уйлардан издегендер болсо чалып, сүйлөшүп, баасын келишип алсаңыздар болот. Доставкаларын уюштуруп берет. 7 областка чейин доставкаларын уюштуруп берет. Мына ушундай болгон уйлар сатылга чыкты, достор. Şu birinci tuğut 200 kunajın satılат. Boyu çoğun. Boyu 1.40. 1.38-40. Jelinde vata jeta yaşık boz. Akkulak uşunday. Бұл да sütlü uydu malazı. Boyu dağı sındı. Buna jelin üce. Taşlap koy jelinleri buna. Жоом жолпу кунажын. Искусственный ослинение болгон шүүскече. Ушунда бойлуу жакшы кунажын. Карчык алып, мына тишин аччы. Dördüncü dişlerini çıkarıp atar. Bu kunajının bağısın 225 ming so'm turib o'tamiz. Mana kunaj. Emchaklarni de qarmatapti. Şu ismeden Norvejski paroda argın bolup düşkön uşu tokoluy. Azırkı danlый moment 18-20 litr sütü var. 4 söz gaz işteydi. Boyu 1.50. Gelip sağıp tekşerip alsanızlar bolot. Жаңы туған mezgilde 30'dan aşık 32-35'e çeyin süt beret. Uy uzun. Öte çoğun uy. Tokol. Bunun azırkı 3. tuğut, diyelim kursağında 4.'sü. Buna jelinler. Bul balası detaylık 200 torpok. Detay bol oynap alına. Paroda 200. Peşenlerinde kişine kaşkazı var, kulak. Torpok urgaç. Bulu yazır şu danlый moment 5 ay boz. Искусственный ослинение болгон кайра 200ке. Келип текшерип алсаңыздар болот. Азыр бул чоң торпогу менен бул уйдун баасын 400 миң сурап атам. Түшүп берем, уйдун бою чоң, uzun.
Soskaları dağı sağlam udolmuyor soskaları. Sütten vaz çıkart yumuşak. Motor soskasından işleydi. Gindikleri kanallar moşnun uy. Kimdeki maldıqa sütmenen işleyin dese. Uydun jelini. Bölümüzde çoğun uy karmayım degen adamlar var. Norveçka uy. Enesi şivis bolgon. Uruk Norveçka. Salınıp şu Smeşte. Maldıqa kıla turgan adamlar koytu sonun mal. No torpoğu muna. 6,5 ay 7 aylık. Bunlar bu toğullar жоғын жақшы. Uy bolot buyursa. Bu uy bağısı 400.000 som. Yeni olan. İşo boğuz 5 ay. Garantiyası menen. Dişleri çoğun bol. Şu baykemin o moyundan neye giden. Şu черный пестра uy satılat. Muzolsa erkek. Bir cuma oldu tuğanla. İsküstönde asimleniyadan şu yüz kuyulgan bolçu. Erkek muzos. Şu yüz. Uydun boyu çoğun. Hazırkı danıymamen 20-22 litre sütü var. Torpak tudamdan bodruyu jakşı berdi torpak tudamdan. Can başları dağı jakşı torpaktan. Bollar. Uydun bunu 3. muz olsa uydun jelin başları da jakşı. Tepe jakşı sadrat. Soskalar. Hem uğustan arılıp atat. Uğustan arıldı sırası. 20-22 litre süt veriyor. Uy. Jakşılar karmitese jakşı öğret. 23'ten aşık 30'a jakın beri. Jakşılar eğer 3 mal, sağ 3 mal. Jakşı karmite edip. Bu uydun bağısı 265.000 som. Kemi var. Jet oblasqa dastavkası var. Uydun cevit işleri, den solukları jakşı. Torpan koy bir koysayım. Şu boyu çoğun uydun boyu. 1.40. Süt menen. Süt ayağı jakşı öret. Torpağı da burcu. Buna gindikleri damız onu emi gindikleri kulap. Emin onday bol. Dön ağladı. Benim 4 zavuldatı işte yumuşak sağlama. Torpak cetelep gidiyor saraya.
bütün soskalar yumuşak sağığına tötöten işteydi. Buna uydun diş değil buna. Gürök mü oyunca?